Yabulela futhi umsethi madoda nankaseyo noma ninengqasa nendika amacebo madoda nawe kamaleni nasakayiwani gagalegeke uyabona namhlanje kubi namhlanje ndiyakuxelela sebezama nyana apha eKapa ungathi ngoku bayasondela ngalamabhulu wabo lana kanani ayasibuya lelo tata omkhulu bethu kuqala sisikhululekile kwavele wasishintsha uMandela namhlanje uphinde sikhale ngabantu yiyo kade masinyamezekeni bafana bakuthi kunzima emhlabeni nathi sibalekele emculweni ngoba ewe nasesikolweni sifela njalo kena bendifunda phakamsikwa ewe ndifunda 7 kophela nkosi yami yani kodwa sinyamezela yemiskini ewe uzuzama wena ube ngathi uyayifomisha nyani igroup ewe uyayifomisha andani mandibiza kunizama kodwa kufundela uzonceda phoko zethu ngalefundile ngoba nani bavele basigqaka basibadukile bayasinyegazi tata uMandela njengoba ungasekho nje bemhlabeni siyahlupheka ndiyakuxelela uthini umama notata bekhaya apha kusifika ngoku sekukhona iqhawe uzilele nkulu iqhawe ewe niqhawe nyani futhi yena sazondibona ungathi ndiyandinyukela nyani ngoku yabona umsebenzi walapho le ndanguye heyi bese ndikhana ukuthonga wancenga usistere usisithumza apha esitunda apha ndirekhoda ngolapha intana mnyamezela uzoyizamela indlela empumelelweni elinxazongathi namali enxaziqhubele wancenga usiswa abantu nkosana ayizisi ndiyibambile namhlanje ruko kuphuka amabhesi indoda yazi umoya kuphansi ngoba kwagulu ngoko ayabuye ayikho indlela ngoba uzima ngulona naye neyakhe ukwazikhaya lakhe akenzile imifana beyayenza siyasithi sithule emthatha nasisadluli nasisiki